Олимпиада намнехилеген ортосколатыгар ытылынна. Олу сүйрбөйсөс колатыттан хамандалар кэлбиттер. Олимпиада оңню бәрәдегенен барбыта, оны төрөппүттер оголорун кытта бирке курактаспиттері ураты сонун болла. Ол курдук квест оңню 5 станция арақсан барда. Онуха география станциятыгар ыһыллыбыт пазылардан андорду картатын комер сорудак оголору төрөппүттері бирке түмте. Оголорун etçiye oğulların hadden bilen naktirin bile dağlıya mannikken henge kelebik biya törpütengeüşeye kaddi bolda den hengade bit. Олимпиада сыйлы сорга görnäçin қас биди предметке умсугуту болгомтотун тарды боларын быгытынан төһө да программа быгытынан баралик боллалар. Оголор экспериментаниум станциятыгар математический маятник соконнарын быхарыга колоннулар. Амбастан кипитер хамба кырдыта. Онтон арый каяпыт токуйдан кырбыппыт заданиятыгар бирин ухунун чөттөгөл кылгатын денете. 100 метрге деле кылгаппыт. Онна колебаниятын измерайдагыппыт. Тәһәбиреме боларын. Бирин терехине түһүмәгәннән технопарк огына бежеректер кину хуяччылары тарибит арба футбол ойнулары болла. Манна хамандаттан төрөппүт оны вернәччи кытталлар. Телефоннаргар анал программаны качаттандан роботтары салаяллар. Ойну футбол браблатынан барар котторбут хаманда тута туаранихер. Торобо футбол дейте аныгы уякат битинен техниканы сатакпытына да дейсенин ите тесириттен ула такпытына багар корколор барар болу, онно ите роботтарын балы корка. Олондук. Эти тутта веренек битина да дейсен. Олимпиада кытты бүтөрнәчләр булга сөйдөрә ту саналарын чободук сая саңараллар киһинере астыннарар. Манныктара ханагон буттара мин ханавары шугай багай, тойдакка оголору чүмер маннык террәһнәр. Әлбәхогон ханҗарын биләгы моны бәягар тугара арнаган боллаган. Команданын булана команданын үлләргә главная сплоченность нада. Әтие соққана дегенне бәбәни өйдү бар булыкта хас бирди командага. Олимпиада түмүгүнөн бастабыт команда Москва коракка барар путевканнан нагарадалыныга оттон бир истәм статик сибиттер жокуска корат кере бәле местелеринен күләддән келер ческа тексияхтары. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, Үһәбүлү.